Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. فالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus Ajunan Kiai Haji Aliuddin Abdul Bari, selerana beten kaula amul jaki beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja Kiai Haji Ja'far Shadiq cukan beten kaula ngaku ngaki. Ajunan semulja Kiai Haji Fakhrul Razi. Ajunan Kiai Haji Nuruddin. Ajunan Kiai Haji Satimin. Ajunan Kiai Haji Ali Wafa. Ajunan Kiai Haji Ilmul Yakin. Ajunan Kiai Haji Rizki Salam. Ben seteja kiai, seteja guru sehadir nyuwun seporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tahun inda asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa pemangku Desa Panggung beserta seluruh jajaran aparatur Desaipun, terjukan seluruh jajaran takmir Masjid Al-Barokah, remaja Masjid Al-Barokah, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir, dan seteja ajunan beten kaula amul ja'aki, dan beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, di kesempatan semakin kaula ben ajunan takbir alengki eka di tempat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sampurna. Semoga kesampurnaan kak dinto benih comai pangkung di saos, tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun apolong dalam keadaan selamat. Salawat ben salam nireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima kala ben salawat ben salam kak dito kaula ben ajunan ngarep. Semoga kaula ben ajunan termasuk dari kelompok ben golongan seoleh syafaat dari baginda Rasul
yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Kula mancing keng tak kira abid semancing ni kah. Karena kula man kak diman lagar lay ke bela dan kula mancing abid ni tak kuat, kula tu man kecelakaan. Karena di kiai pun mancing sekecek marin atau juga. Kula mancing abid ni tak kuat, ya mageh haselah mun abid tak kuat. Keng mun pang tabangan abid korban delangkeun nah. Harap bagi Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kalau tak ngetelak ngele keadaan. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Isra wal Mi'raj kak dinto pentaun pasteh setiap masjid abada aki. Nggih napa Ci? Setiap masjid beda pentaun iulang. Apa napa hadirin Isra wal Mi'raj kak dinto mi iulang saben taun setiap masjid abada aki. Mi taklah cukup situng masjid saos ten genten mak le biaya tanya banyak. Anapa mak perlu abada aki pentaun ben perlu ilang ulang. Ben saya bahas pasti bakun Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina. Kan tak tahu man Nabi Muhammad dari Masjid Pangkung ke Masjid Sampang kan tak tahu man. Kenapa kok perlu diulang? Bapak Ibu hadirin, dalam ayat Al-Qur'an gak dinto beda ayat seecepon ahli Qur'an ni kejukan iulang sareng Allah. Allah juga mengulang ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Salah satunya ayat senikah. Wa yaquluna mata al-wa'du in kuntum shadiqin. Ayat ini diulang berkali-kali. Di surah As-Saba ada, di An-Naml ada, di Al-Mulk ada, di surah Yasin ada. Bahkan dalam satu surah Allah mengulang berkali-kali satu ayat. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nah, korla apal begitu kadhi benedok kan. Itu pun tak apal sekali. Fabi ayyi ala diulang berkali-kali. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin diulang berkali-kali. Ana pami ini bali sareng Allah. Ulama ahli Quran abahas. Yang pertama litaukid untuk nguataki. Paham? Tadzkirah lil ghafilin. Maingat dek kaoreng sebiasana lupa. Terus liizalatil himam. Untuk ngelangaki keraguan. Terus ihtimaman saking penting perkara seiulang ni kebi Allah. Makanya Isra wal Mi'raj ken sponsor dulu. Dan ini kata aing nih kan. Oh, tung cai. Sekelangkong. Saya. Jadi ini kata usaha buka gini kita mulai dikit. Enggak benih. Ibu kia bung kacong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa napa ayat ki burune kimi ulang hadirin saking dari pentingnya. Pada kalaban Isra wal Mi'raj. Ana apa mak ulang pentahun? Cek beri beda. Tahun beri beda, mungkin beda, tahun datang beda. Masjid Kanto beda, Masjid Barat beda, Masjid Timur beda. Kenapa kok selalu diulang-ulang? Karena saking penting acara Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj kak dinto berkaitan kalaban ibadah. Seibadah kak dinto ibadah paling penting dak kaul ajunan. Malah Isra Mi'raj ni kebenih cuma setahun sekalian hadirin. Benar beda Isra ni kak. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Saya sekolah nih bagian MI nih.
وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي رب كلما. Sesekolah malam Jumat di masjid kelompok Burdah Al-Busiri maca Isra. Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajib minadzulami. Lake binian malam Selasa maca diba thumma arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Sebelum adzan ya man nassara bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamun ya'amu. Nika Isra sebelum adzan pasti estel. Ini apa nggih? Nika daerah Madura. Surabaya mun adzan lain boleh. Oke, kang apal. Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe dak digadeki yen isi kotor ati akadi. Iki sebelum adzan sorba untuk sampang ini kemun bulan puasa sebelum adzan andi tibi. Ini ke sampang. Asma Allah se 14 tor ase. Ini ke sampang mun bulan puasa lagi. Kaula muci kotunganku atase berse. Semarosak pasah bedesa polo berna. Nomor situng kamasoan benglo bengah. Butai di nak sih dah je. Cek sampah. Betang ki. Aku mun sak pasan ku tak nikah setel sampah. Artinya apa hadirin? Kaula ban ajunan abadaaki acara Isra wal Mi'raj kak dintok yulang. Benih keng tak banyak biaya makin ni. Panjenengan ki apa kon nyumbang napa tak nyumbang? Abrik napa tak abrik? Mani kalau nyaring mah kita berikan samar mulai nyampit kepi ni. Punten apa aring tadi bu? Sambian mah kita nyumbang peseken hadir ni kalau nyumbang. Ni nyumbang mah tidak berkat ya. Punten sambian kalau ben hadir kak dia tu ampun nyumbang mesukses acara saat makin. Amin. Acara makin ni kesukses hadirin tak yokor kalau benda tengah Khalil Yasin. Khalil Yasin makin depak kak kantoking mun sambian tidak entar tak kira api datu gula. Gula datang sampean tidak entar tapi datu bentar pal je. Cak gula beres. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat. Hari jubara bahato koto apsa ap. Gara-gara sampean hadir sampai ketika dintu acara makin pak sukses. Mik sukses gara-gara masyarakat pangkung entar kapi hadir kapi Allahumma. Semoga sampean sahadir kak dintu betul dia kelompok ben golongan Syekh Budian kaula ben ajunan selamat gara-gara aja ke ibadah salat. Ukuran selamat ni ke situng hadirin bajang. Jadi sampean mun trooni engko ri ahli swarga banja, engko ri selamat banja. Tahu saya tanya aki ka dukun bu. Mun ka bajang ngas teteh bektona ijaga berarti sampean king masuk swarga. Amin. King mun ka bajang enteng, tak bajang tak kira pikiran, tak nyapok bektok, tak susah, tak ruwet. Berarti kak ditu ampun tanda gula ben sampean bakal celaka. Makanya kanjeng Nabi ada bu, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Deki ketika orang panggung masuk ke akhirat, kita pak ibaki, iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Kita pak ibaki, bi malaikat seibuka pertama kali babus shalah, langsung bebajang. Bepasah tak ibuka, bab haji tak ibuka, bab sedekah tak ibuka, babus shalah ni ka ibuka. Fa idza saluhat
mun bajeng sampean ampun saya, mun bajeng ampun bagus, salu hasairu amali kulli, amal selain bi Allah langsung itu les bagus. Amin. Tapi wa idza fasadat, keng mun bajeng enteng hadirin, keng mun bajeng banyak orang, keng mun bajeng tak pate saya, fasada sairu amali kulli, umrah sini balian bi Allah tak bagi ganjaran sampurna, sedekah sebanyak ganjaran Nabi Allah tak sampurna, haji sedepak ke Mekah abi sekejut tak sareng Allah tak bagi ganjaran sampurna, karena bajeng sareng Allah ikatan sambungan kak dinto tak gendeng. Makanya dan kuda sering ngebala iman kak diman acara Isra mangkin masjid kak dinto hadirin, sukses tak sukses sah asli tak yokor kalaban banyak orang sentar sukses kek sehadir rami punten, sukses kek tak ojen punten, sukses kek hadir kapi kiai punten, acara mangkin nika sukses tak sukses pangki kalaban leku, mun leku sama rina Isra kabajang sajen ngastete, masjid berjemaah sajen banyak, bektok eja ge sajen ngawan, satretanan sajen kompak, berarti acara mangkin nika sukses. Keng mun bajang seenteng pakun enteng, sopu sekol petok pakun kol petok, berjemaah ke masjid pakun rangrang pakun tada, berarti acara mangkin nika tada buah nah karo keng biaya sebanyak karena. Ya beda faida nala tu saya sapa orang mangkin keng tak buah. Nggih na banggi. Mari acara pakun duhur kata lo, asar gampang. Maurib lumayan 15. Isya kari 10. Sepuh ke seorang. Salatu walakam. Adan tibi, mari adan dikeran mbah tahu. Allah. Rabbai waraya. Sambil itu lihat suara Allah, demak ada. Ada datang. Suara Allah. Suara Allah. Kalau ada dikeran mbah tak datang mbah pahakomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Adan tibi, dikeran tibi, akomat tibi, ngimami tibi, sama makmum jeng bejeng enak. Mari bejeng sopum bapak asapuan, mari asapuan nak sering kesan sampai pukul belu ngantuk ngidem ba, ngiding pukul sanga. Ku tak antar kebun bereng masjid ngudiin emek adan boleh kol sanga. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa? Reng panggung geridu pelan masjid adan kol sanga. Si landungi sabak antar ke masjid. Senuku itu tuku ni tutup entar ke masjid. Sengare rebon sabak entar ke masjid. Entar kikir. Sapa adan jangan nak? Tak beres kol sanga adan. Mbak keluar di masjid. Beda apa jauh? Beda apa kaki jikil tak beres bang? Melok beres jauh. Melak kol berempat kaki adan je. Kol sanga kaki adan. Keng gila, jamun gila si adan kami kerapa. Orang entar kapi gara-gara kaki setiap hari. Ada seram dari gara-gara kaki je adan benih bekton. Gila kaki je. Mbak nyampi tenang-tenang. Jom, saya gila je. Kok apa kaki? Ya kaki pak. Kelut jom. Kok adan maurib kaki lo entar nak. Adan isya kaki lo datang. Adan sopu gila bejang ketibi. Adan kol sanga main tar kapi kaki. Sekila jeng kok apa kakek ko jangan mbak. Nika bocoran gini, nika bocoran tadi ku lekuk mun berjemaah masjid kantor nika mulai tada. Coba ada na ubah kol 10 kak. Insyaallah makin gula nyandek ya dana. Teti acara makin nika sukses tak yokor kalaban bedana makin nika hadirin. Tak yokor kalaban ramai nasi entar huntan. Tapi acara makin nika sukses. Mun marina acara kebejeng pak ngas teteh. Mun tak nyapu abojeng pikiran beringsang, mun kebejeng tak sempurna, ateh tak tenang, berarti acara makin ni kebedebuan hadirin. Keng mun seenteng kebejeng pakun tak abojeng, keng mun sirik beri abojeng kencang pakun kencang, mun beri bektona talampes, cepon reng pangkung sarip, asar nabrak maurib, pakun, berarti acara makin ni kata debuan, berarti acara makin ni kegagal hadirin. Para milagak ditok, tori acara ni kapa sukses. Cek kalau sukses edilep abad aki pengajian entar mirami tore sampuna pleman dari kak dinto acara apa beda buana kalau ben ateti aki bejeng ibadah sepaling utama ejaga ongku sehingga kalau ben aja bejeng kak dinto ampun tantu gula ben sampean bekal selamat masuk surga. Jelas? Paham? Sagak dinto sebisa pada pak. Buku cang paham. Engkau orang mak ke kok. Cek pada bentang bini kakek bi.
Korang. Oh, cak geleng kabin dengo dan jibi kok gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana hadirin, saking dari pentingnya ibadah bajang kak. Saking dari pentingnya ibadah bajang, tak oleh beda orang mateh andi otang bajang. Tak oleh. Makanya Imam Syafi'i jelas menyatakan, coba kita lihat dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau menyatakan, man mata wa alaihi salatun lam tufda wa lam tuqda alaihi. Mun beda orang pangkung seta, mun beda orang pangkung tinggal umur. Ternyata apa andi otang bajang, lam tufda, tak usah kodokin bajang. Arapa? Makalah kodok Nabi seodi tak bisa nyerai ke bajang saya tinggal bi orang semati hadirin. Tak usah bajang kifit dia. Tapi wa fa'ala subuki an aqaribihi. Keng Imam As-Subuki ketika beda keluarga na tinggal lomor andi otang bajang di Imam Subuki kodok en. Jadi sampian andi keluarga de Pak Omor andi otang bajang tak kodok en. Tak klero sampian noro Imam Syafi'i. Sampian andi keluarga saya andi otang bajang pas eserain bajang tak klero berarti noro Imam As-Subuki. Paham? Tak oleh beda orang setan ni kan andi otang bajang bu. Tak oleh kak. Ada cerita anak beda bajang tinggal sampai mati andi otang ada cerita anak hadirin. Karena ibadah selain ni kau oleh tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu. Keng mun bajang tak oleh bajang ni kau tinggal dalam kondisi apapun. Jelas. Haji atau umroh sampian berangkat ke Mekah. Keng pesene kita cukup. Oleh sampian dente aki sampai bekto pesene cukup. Kator dia. Giring. Bersiding dan nak bu. Mana masih gantengan bahaya. Mau tuh pak kering apa dina deh. Saya ngeraceng apa luang tina aki. Saya nyardet tengi teruk bunte aja nih. Haho dia. Gula banyak yang tak ganteng, yang pelan banyak si gantengan gula elang. Mana apa ni kan tergantung perbandingan nak kan? Gini bang ki. Oh gula pun kau tibi pidato ya tas ada kiai, ru ganteng gula. Mana polong dah iya dia. Seladeng ganteng teh pote je bah celeng je gula. Bah manusia ni kan apa yang perbandingan nak. Makanya gula sering ngocai man kak diman. Bukan dia mentrorat dia tak usah skincare. Tak obat tandi besiau buat skincare. Sampai mentrorat dia gampang. Terus oni ngobuk. Nyari kanca saya cubaan. Ongguan. Sampean pakai pote mun kancana jumpotian boleh kalah sampean. Keng sampean pakai kuning mun kancana coklat do iya. Coklat nyari kanca saya celeng. Celeng nyari kanca saya poton. Gula mana keng. Celeng manis iya bi dia. Dan dia anak bini ke matua bi man. Celeng manis kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Munilang manis sekali poton na cekak dia. Tak oleh ibadah bajang ni tinggal hadirin. Karena ibadah bajang ni kata oleh tinggal lagi dalam keberadaan napa saus buk tak oleh bu. Ibadah selain oleh pasah bulan Ramadan wajib. Keng sampean pan apa mangkata ke Jakarta oleh tak apa sampean. Terus apa sabida kentek bulan Syawal. Sampean bulan pasah apa keng sakit sampean oleh tak apa terus kentek bulan Syawal. Bulan pasah sampean apa keng nyusuwe nak kana kene anang isosuwe. Mun apa sampean tak kok getur oleh sampean tak apa kentek bulan Syawal. Ota besepo umur 95 siapa saat tak kuat bulan pasah oleh tak pasah terus kentek bulan Syawal ya jangan tak kuat jangan tua bayi kan bulan pasah tak kuat bagi bulan Syawal kan cung tak kuat jangan tua betangki maka dalam masalah kasus orang tua saya tak mampu apa sah nih kejepon ulama fikih tak wajib apa sah orang tua siapa sah tak bisa tak kuat tak wajib apa sah.
Terus kewajiban nah, majar emot langsung. Majar emot kak, si umur segang polo apa asa tak kuat majar emot. Wala sampean andi kompoi bini nya menemut fajar aki ke gula. Ini nama ke janda kor semua bolem podi dede. Saya maksud emot ni ke beras, nggih. Jadi mun orang tua apa asa tak kuat lakar tak wajib apa asa langsung emot. Pas kening tunda hadirin. Haji kening tunda. Haji mang kene kamu plus berempat 2 seket sampean andi obeng ning 50 juta cek mangkat aku abelikan Probolinggo mana ke bayi visa apa boleh dan teh sampai mampu keng mun bejeng tade cerita na bejeng itu ndah mangkana tak oleh orang mati ni andi utang bejeng bah cek gula sakit syaratat ani ke gula kalampi najis sarung najis gula akeming ang kuy selang gula tak andi uduk nyeting aing tak bisa kalampi najis kapi dak masa abejeng ah Sholla faqitu tahurain abejeng sampian kalaban bejeng tanpa soceh atau sholla li hurmatil waqti abejeng kalaban ngurmat bektoh tingkal abejeng dalam keadaan najis tingkal abejeng sampian tak andi uduk tingkal abejeng sampian hadas saja tak apa-apa cak tinggal lagi bejeng keng mun beres dari sakit bejeng agenteen mun sampian abejeng dalam keadaan najis bantaan di uduk pan beres ku kodoen ya mun nakin kodoen kan dak faida ni sabejeng tat beda faida nah mun tak beres sakit pas mate sampian seteh sampian tinggal umur sampian bejeng ngasengi benajis ni ka etremah asaben sampean tandi utang bejeng paham buk anapa kula ni perlu madepak karena biasa copok kapan sakit ambu sabejeng nek jompok gula mun kantungan pelamba cang saya budi cak unjang boleh kena gung singgungan je benih nyinggung nabraknya mana rebuk mun nyinggung di ruang dah toron bi siapa suruh unjang kok po cak lihat mogok cak ni begini gini gera iya begini gini mun gera mau magi raja mun lecak bak kanden apa pentung benti suri ya hak dia maksud tak kanden kan kasar gula Allahumma sholli ala Muhammad setengah jam lah mayu siapa si ambu abi mayu gula magi Roma mun tak tegero toron tak toron pengajian suruh mulai kadek kari-kari Allahumma sholli ala Muhammad tak oleh boleh cerita anak orang pangkungan di utang bajang hadirin tak oleh dalam keadaan najis kapi keadaan tak bisa asalenan tak bisa autu tak bisa mandi pakun wajib aja abajang sholla dihurmatil waktu nggak napa bajang dihurmatil waktu ya bajang biasa tapi buntuin dihurmatil waktu biasa usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin dihurmatil waktu lillahi ta'ala bajang biasa najis ini kata apa bajang paham tat kulit sesakit ni kesara tat salah najis kapi gula salah tak bisa asalenan gula tak bisa mancing mun tak bisa mancing sholla qaidan abejeng toju sini kene nyari kursi sampean minta kursi toju jong pak abejeng ajong bejeng toju rukung dak ada mun toju ngendak didik sini kak subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamida sujud dah ngendak pamabeen Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tak usah pada pak kebaba jumpa dan mun depan ablingkang sepenting lama beun dari ruku nek ampun cukup ya kebae sujud tak orang sak bejeng toju ki mun bejeng toju ka kursi sampean tak usah pada pak kebaba deui nah kecuali sampean abejeng toju atekong tanah baru sujud pada pak ka tanah keng mun kursi tak usah pada pak ngendek nek ruku ngendek mabeun didik nek ampun sujud tak bisa toju dan bengkong ngebitun butun pak lekor berapa bu? Hah? 2 kula makin tungat anda kutun butunnya ini nak minta 2 aja tak bisa toju bitun butun bengkong sholat muttajian sholatlah dengan tidur miring kalau tidur miring maka posisi kepala ada di bundaja
Apa? Iya utara. Iya apa? Kan sepenting ngerti. Sementara kaki ada di sebelah tambah laut ya gua. Munding goreng daja salah bentibing laut. Iyalah bajang laut lihat ke lem kaki. Mi butuh lu bangkung dah. Cetak beda bunda je soko beda bun. Saya kang debara rukuung cetak ke pemireng sini kang. Sujud dah pemirengan. Neka mun bajang miring tak bisa miring tat sara sesake. Sholla mustalqiya abajeng tedung agentang keng mun gentang cetak beda etemor soko beda ibara dadi mejana deki poter cetak ka beda etemor soko na beda ibara ngadep kiblat bentaleh mun bisa pas mu tengki keng mun sampian abajeng agentang buk kalake na amit gelu ngaji yang mun beda ida iya kakek ongku ke beda kak kok sa gentang keng abajeng ngakak gua takut yang ku ngajak main tek-katek beban ini tek-katek daya ruah takut yang ku ngajak main lato-lato pahirang enggak itu mana bujung agentang kau boleh gelu kasih laki ada kisah agentang kau jadi guli kak dia abajang kok reko ini tahu tek-katek je ada sepol tek-katek bi sing deyaan ken bang. Jadi eman diman makin tek-katek ya Allah. Pun pengajian tek-katek tak aja berai. Pada makin kantugi. Ya iki kena dak rem macam nak kan. Yang gulai tu orang makin kia makin gulai le burgi ya main tek-katek. Pada yang gulai biasa na malam mun main tek-katek ni. Jadi ya bi yang lain ni kok. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak bisa hadirin ini tinggal bajang ni tak bisa. Tak bisa. Tak bisa agentang. Tak bisa agentang tak sarah. Kaifa amkan dak remah boy. Melkot pada bajang. Nungep pada. Dak remah boy lah. Sepenting bajang. Rukung paguli cedak. Sujud dah paguli cedak lebih santak. Hari betina tak guli sekali tak. Sarah lah dengan dia. Cek sarana. Sholla bil isyarah bejeng ekelako kelaban isyarah tengal aketup takbir aketup tengal jadi bibir tak bisa ngucap di badan tak bisa guli maka ngakui tengal hadirin takbir ketup ruku ketup sujud ketup kenjak yang gencang je pada dia jelas iki ongguan deh bu kayak enggak ibu tat sare tat metu meledu jam nak tak bisa ketup sholla bil qalbi maka bejeng pabede yatina sampian beden tak bisa guli bahkan tengal tak bisa ketup tapi madama aqluhu sabita keng mun ki bisa abida aki antara acen kalaben manis ki bisa abida aki antara panas kalaben celep maka bejeng gak ditopak kun wajib kalakoh beden tak bisa tengal tak bisa ketup sholla bil qalbi bejeng sabe yatina tat ari syarat tat atena la tak akretek ya temis nari kone aji amate celo suruh bejeng boy mun atena tak aguli bejeng paham gak ki oleh napa tak oleh andi utang bejeng ketika mate tak oleh hadirin ada cerita anak orang mati andi utang bejeng ada cerita anak orang ini andi utang bejeng karena bejeng gak dintok cara nak bi Allah pagempang ketika beden tak bisa tak bisa mancing toju tak bisa soceh apa jeng najis tak apa bejeng tak bisa tinggal makanya gue lumayan ngak bagian kempuk sebiasa na alakur biasanya beda acara molotan beda acara haul kan nolongnya alakur mau ditina aki mataju kong kan engki mau sampai tina aki nah seeng tamui pak banyak tak mungkin tina aki duhur lah barak tak kita bejeng dak ada macara nah kan niat ya tina buk sampean nolongnya alako kon tatangke mau ditina aki nah seeng koton Ota benar sing tak nututin pulang tamu banyak geluh sampean bekto duhur kertek kaki bi sampean kan duhur biko papolo ngaben asar deki kan niat mulai bekto duhur benih pak tak aja ngabuk hinarapelek tangkung masak pangeran tak tahu cengkok repot dek jadi malaikat dia porpor lagi bu
Tetimun repot tak bisa sampean apa jeng tandi bekto. Jema ben asara. Keng tak oleh kosor gi. Pakuna bejeng pak rokaat ken kalaku yasar. Oleh aja mak bejeng jaringan tak perjalanan. Oleh hadirin dalam kondisi repot ketika buru oleh. Sepenting tak teti kebiasaan, lo teti ada, lo teti kebiasaan. Sealah ko ni keng li sekali nolong kita tangke. Beni ala koi berungakan beni. Mana ku berungakan kan benar ya ko. Benar aja mak tak oleh. Kalau jadi kebiasaan enggak boleh. Keng mun li sekali tak napa sampean jemak. Ki duhur jemak benasar. Maurib papolong kaisa. Sepu tak oleh jemak. Sambil di memberi tamu ibu sepu. Pon, paham ki? Sambil kayak ibu malah berdoa oleh nabuk. Jadi pengajian ini kata karo sampean luang biaya, pengajian ini kata karo sampean sul sokak kantok, pleman. Seten punten na beda hik masih bisa pondut. Seten punten na kalaban acara mangkian sejen ngastete kau leben ajunan dak situng ibadah. Si ibadah kak dintok hanya masolat 5 waktu. Maka saya ngak kau leben ajunan. Mantar ibadah ti orang selamat, amin. Mantar ibadah ti orang bisa aja gebejeng 5 waktu, amin. Ben mantar kau leben ajunan ibadah ti orang seh ngastete tidak gebejeng 5 waktu, amin. Mun lang ngastete gebejeng aja gede gebejeng maka kula ben sampean kak dinto ampun tan bekal masuk surga, amin. Keng senga dan kula sering mangki bejeng nikah. Bitan kula selalu ing bala iman kak di man tempat. Munten kula tak madepak tak kok kula sekelero. Keng mun bitan kula mari padepak sampean tahu be tanggung tibi i akhirat. Kula sering mangki reng bini abejeng cangkem mabeda i luar. Madhab Syafi'i hadirin. Orang bini abejeng cangkem ni kata oleh padeng. Mun cangkem padeng menurut madhab Syafi'i bejeng bental. Tetapi mun ngangkui ruku ke baba senika, sampean sebelum masang ruku kodungan gelu cangkem atau puen. Baru pah ruku na pasang. Ketika mangken seberi-beri cangkem mai luar, kendeki akodungan gelu lek-lek, baru ruku na pasang. Beseri-beri dah mata tak sah. Seberi-beri kan niat norok pendapat Imam Abu Hanifah sampean. Teti saya terima. Keng madhab lain nika. Kendeki oba. Paham? Kula sering mangki boleh rojit masjid kak ring abajang ni kasoko na ta apple coat pan asojud. Pagunda iya kira-kira. Padahal ketika sujud sateja anggota badan kau ngadep kiblat termasuk keriki sokoh. Makanya dalam kitab fikih ketika sujud keriki kau pelkot mun ta pelkot tak sah aja ngah. Sebisa pelkot. Mun la kadung kerja tak bisa aja paksa takut colpak. Ia mun kerja aja paksa fi. La nukallifu nafsan illa usaha. Syariat ni kata maksa dek ke orang, si orang ni kata bisa bunten. Kalau tak bisa tak napa keng mun si bisa pelkot, mun tak pelkot tak sah. Sering gula mangki kek lakian abejeng ni kak kriking tak pelkot. Tapi ring laki mun bini tahun ni kan ilmu ruku. Mun tak kipan sujud pas supak ruku buka ruku ni. Wah. Mun tro iku soko na maksud kan mun ring bini kan ilmu ruku tetibi sampean jaga tibi karena tak pangki orang. Kulo sering mangki boleh ring abejeng ni kata tumak nina hadirin. Antara rukun situng ben rukun lain ni kakotu pesa. Mun tak pesa kala bentu maknina juga i'tidal bejengata. Kan banyak ring abejeng kencang. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Allah ni kata asa karena antara rukun situng ben rukun lain sambung. Muntro sah kutu pesa. Allahu akbar. Ni kaambu keluca agulian. Kalaban saabitah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ambu pada sampean tak cak maca ati nejak jamacak bacaan na sunat king neng wajib. Sami Allahu liman hamidah. Ambu kelu ni ka intisab cek cak agulian baru Allahu akbar. Catur kacang makin sampu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak sah. Tur kadang beuteunan ngeneng keng tanang ngaguli. Tak sah kieu nih Kak. Allahu akbar subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamid. Allah. La jarok norok benih urus nekak kiri ya dia. Bede sampo de Kak. Mun tak tuli tekem apa Kak. Jarok norok. Suruh mulai kada gini bini Kak. Tokok keker. Nyaku tek-katek bisa nih. Aku siapa mau nyimak lampir gitu.
Coba ya. Bahwa buat sami Allah. Allah. Arab apa kita langsung denak dia. Benih tak boleh nekem keng tandang ni ke dari kopeng, dari takbir cak langsung ke kerga kanto, sampai kanto kan. Bahwa buat sami Allahu liman hamidah. Cek neng cak kulian. Sini kan. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Allah baru lo bab. Takut buru. Tiarok norok. Ada di sini nak nih. Apa? Bila perak saja maka. Hah? Ya sajam turun kok bu. Mun pah minta 4 jam jangan munceng desel boy. Maka sampai subuh tak mati loh. Iya mun saya bebe terus sedok lapar berkah dia akan ibu ganggu. Rambutan dah karin dah. Pereng tampe. Mun saya atasnya ku tak lecak mun abid ya. Ya maksudnya saya ngocak dia bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ibu Lina boleh. Anak apa Isra Mi'raj kak ditomi ulang saben tahun karena saking pentingnya peristiwa seberkaitan Isra wal. Kenapa peristiwa seberkaitan kelaban Isra wal Mi'raj? Ibadah salat lema bak. Saking dari penting apa jeng hadirin? Tak oleh beda ceritana orang mati andi otang. Tak oleh. Orang mati andi otang pasa bisa. Tak dosa nih kak. Orang mati andi otang pasa nih tak dosa bisa. Contohnya, sampean bulan pasa apa sah? Sakit. Lalu apa sampean? Apa sah bulan Syawal? Ternyata bulan Syawal tanggal situng mati. Kita bisa majer lah kan. Pah mati. Punten tak dosa mungkin di otang pasa. Apa? Karena di lembab masalah pasa oleh tunda. Keng mun bejeng tak oleh tunda bu. Tak oleh tunda kak. Maka tung situng ibadah ini kasih tak bisa tunda. Tak ada saporana, tak ada dispensasi kak dito bejeng 5 bekto. Mangkana Isra wal Mi'raj ben tahun ibadah aki eman kak di man tempat. Apa-apa mi ini beli. Mak le kau leben ajunan aroma sejak ibadah bejeng kak dito ibadah sejak pentingah sampai ini beli akati Allah berdepan sepenapan ayat di dalam Al-Qur'an ini beli untuk nunjuk aki bahwa ayat kak dito sangat penting dek kau ajunan. Jelas? Bahagia. Pon, makin sini kehadirin. Kuleban sampean ni kemudian satu aja bekal syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namun ki anya maring pangkum jak ku beter. Kuleban sampean pakun syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Raja Tusa justru syafaat Kanjeng Nabi ni keiyam beaki ka urang raja Tusa. Mun seru andi tu serolok melo syafaat iki. Kenapa syafaat? Jeung syafaat ni ka untuk nolongin orang yang masuk neraka. Mun lah masuk surga lho napa syafaat? Tapi beda lemak golongan kak dinto tak kira syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi kula mangkin selemak ni kay pada apa? Kalaban tujuan kau leben ajunan samu ke tak termasuk dari orang seh andi kelakuan lemak ni. Pasir seandi kelakuan lemak kak dinto reng pangkung ota bereng bengkalan mun lemak ni kay kelakok kau leben ajunan tak kira iki babi Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban artian kula ben sampean maki masuk neraka itu urut bi Kanjeng Nabi tak kira iki bekas warga. Mantir salam betul. Panapa? Sepertama kelakuan panapa saya tak syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi? Asyirku billah. Orang seandi kelakuan syirik dak Gusti. Napa syirik ni kak? Adua aki Gusti percaya ke Allah juga percaya dek kasalain Allah ini ke syirik pasir sandi kelakuan syirik tak kira syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Hadirin kau leben ajunan selaku nahdiyin ahlus sunnah wal jamaah aswaja atau NU kak dinto bi orang di luar kau leben sampai kebela orang ahli syirik apa sebab NU biasana ngangkui cimat gini bangki NU biasa ngangkui sapu biru gini bangki NU biasa ngangkui akek gini bangki cepun orang luar NU syirik dia percaya ke cimat
sirik dia percaya ke sapuk biru, sirik dia percaya ke akek biten gula epaloros NU ngangkui cimat beni percaya ke cimat percaya napakun ke Allah cimat cuma sebab untuk oleh pertolongan Gusti. Mun ngangkui cimat sirik makin nginum botrek sirik. NU tak percaya ke botrek, botrek cuma sebab sema beres Gusti. Ngangkui cimat pas teku sampean. Beni cimat sema teku Allah keng gara-gara ngangkui cimat bi Allah sampai ibri teku. Nika nyaman sebab tak usah ngangkui cimat hadirin. Makin nginum aing mun andi keyakinan aing maberes arjeng kaper Kak. Sema beres arjeng beni aing tapi Gusti aing cuma sebab karena Allah seadabu wa ja'alna likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa kapi buto sab muntero beres arjeng kodungi muntero beres lapar kodunga muntero beres ngantuk kodu teh muntero andi anak kodu aku baik alake ini nggak singkin dulu rojeknya mana dina muntero andi anak agak baik kok agak baik kocor bi Allahumma sholli ala Muhammad cuma sebab hadirin NU tak percaya ke cimat NU tak percaya dek kasapuk punten percaya dek ke Allah subhanahu wa ta'ala cuma sebab nih Kak apoi tandi panas hadirin sema panas apoi ini ke Allah makilah apoi yang mun bi Allah suruh celep Nabi Ibrahim yobber apoi ya raja Allah dabu ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim apoi celep pasalamat Ibrahim Nabi Ibrahim yobber kumikil wala berisanya Ibrahim mutiaki mari mun tak jeleker ya cuma sebab punten NU tak percaya ke cimat paham jadi mun sampean gunaku NU syirik cepon mun syirik tak safati kanjing Nabi NU percaya ke cimat beni percaya ke cimat percaya ke Allah cimat cuma sebagai sebab nggih sateja ni ka perlu sebab kuleban sampean tak percaya ke selain Allah kapi pakun abadi ke Allah selain cuma sebagai syarat pon share sesirik tak kira syafaat bi Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur selamat dah amin. Nomor 2 pasera orang saya tak kira syafaat bi Gusti kanjing Nabi perngaki manistakhaffa bis shalah pasera orang pangkung seenteng ala ko bejeng enteng dak ke salat 5 bektok bi kanjing Nabi tak kira syafaatin hadirin enteng beni tak bejeng mun tak bejeng tak usah bahas neraka orang seenteng ke bejeng abejeng keng enteng abejeng duhur oleh 2 rakaat asar adan 2 rakaat beda duhur 2 rakaat beda ya dek remah hukum bejeng cepon ulama fikih bejeng asa keng haram bi malat bi setan ni kocak jeung bejeng bi tangkan cekake ko banyak apa tak banyak abejeng nabrak bekto ka bekto lain banyak apa tak banyak otabak abejeng kencang geluh nika masuk nginting akidah ka bejeng bi kanjing Nabi ayus sariqa akbah maling ngapa se paling cek cubeem sahabat aja jawab Allahu wa rasuluhu a'lam seoning Allah ben rasulullah bi kanjing Nabi bah ede buaki maling se paling cuba ni ka maling abejeng sahabat tanya mak bedering abejeng nyicok kanjing Nabi asojud tapeh la yutimma sujudahu asojud tapeh tak nyamporna aki dek ka sujud dah sujud tuli yang ka ruku tuli yang ka nika nyaman asojud tapi tak sampurna nika nyaman ngicok bejeng dari ngicok bejeng banyak bila sing terawian doang di mah HP se beda HP muni sampang ada sing ngaku muni HP bed Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim amin Allahu akbar subhanallah Allahu akbar Allahu akbar can malaikat itu le sanja dia iko malaikat situ nganyampit bawa tapok colon mare iko
Kan bede HP tinggi kak? HP muni kanto ta? Ada. Ada. Cak mo benyang ko saya yang bede kibu. Muni sampang sebenyak nih kakak. Kadojo sekali benyak. Tidak dojo sampang kota. Jalan numpun. Pasal orang seenteng ke bejang tak kena syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Mantar kau leban ajunan selamat. Amin Allahumma. Beni isra Pak Abid dah bejang ni. Kak beni isra Pak Abid. Keng cek sampai syarat benru kuna cacat, cek sampai tak tumak nina. Beni isra Pak Abid. Kanjeng Nabi tak kasokan mun beda orang ngimamin Pak Abid kan tak kasokan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu, idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Mun sampean yang kak dadi imam bi manusia falyukhaffif, pak enteng. Mun ngimamin pak en. Abu jeng tarawih 20 rakaat. Salah surat tejeng lajeng bagi lagu aki. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Loh. Ibu cah salah surat lejeng pagi lagu na banyak 20 rakaat. Ibu di mak mengocak billahi ku malam tak belia kiai. Nggih dah bagi. Tak belia kiai. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Situ ngajampit temu je dia gelak mak bom kada je boy. Beni karo sing onda mek situ tak pernah kak. Ora Allah. Awit kalau jaga. Ibu de ngalle ba ko boro, ni boro kencang. Ngalle ba ke masjid boro. Oleh semalam bah ngalle boleh. Bema tak pernah cek le kencang ba. Kencang kalau jo. Mantra raki jol pak lengan aja. Ngalle ke masjid je haram sampai tanggal segemi pernah ba. Bema pernah mun masjid je kake ba. Lah mun bisa jo tepat naik. Ara apa ba? Ala ning menem. Salah mare na yang ka ekolek. Idza amma ahadakumun nasfal yukhaffif mun tati imam pa enteng. Beni pakencang pa enteng jak bitabit kelu mun tati imam. Keng mun pejeng katibi pa abid. Kanjing Nabi paling cemanga orang mun ngimamin. Paling abid te orang mun apejeng katibi. Mun apejeng tahajud kanjing Nabi para sama alim hadirin. Mangkana hatta tawarramat qadamah sampai palumampak na kanjing Nabi nikah bere mi bere salat tahajud katibi saya baca Al-Baqarah saya baca An-Nisa saya baca Ali Imran pangkung dim masih bere aja mana bajang inna saya baca dim mabuda inna ma bere mun tak kita pak kula paham iki jadi pertama tak kena syafaatin orang sandik kelakuan syirik nomor 2 enteng ide dalam bajang pasir enteng tak kira selamat hadirin tak kira syafaatin mentar kalabun isra astiyatiyah amin senomor telok pasir selok kira syafaatin al ihdath fid din orang sabai kebai dalam agama kanjing Nabi tak ngalakoh kau leban sampean ngalakoh tak kira syafaatin hadirin terkait hal kak dinto NU juga teti sasaran bahkan NU kau leban ajunan kebala abai kebai kelakuan serta kelaku bi Gusti kanjing Nabi nggih malah beredar terakhir di Bering di Madura ada salah satu kabupaten bersitung ulama baca khutbah ternyata khutbah Kak Dintok menyatakan bahwa Ki Hasyim Asy'ari Kak Dintok tidak setuju Ki Hasyim Asy'ari Kak Dintok menolak maulid Nabi terbukti pada kitab At-Tanbihatul Wajibat lima yasna'il maulid bil munkarat judulnya saos lima yasna'il maulid bil munkarat Ki Hasyim Asy'ari Kak Dinto seh tak kasokan orang seamulotan ternyata imulotan na beda kamungkaran buktena muqaddimana kitab tanbihat ni Ki Hasyim Asy'ari abahas alatil malahi
Contohna alat semalupah, amolotan keng bede gitarah, amolotan keng bede orgena, amolotan keng bede solengah. Nih kejepon ke Hasyim As'ari tak kenging, saya tak kenging beni molotenah, tapi kamungkaran isabe ka maulid kak dinto ta oleh. Jelas? Nih kayak insyaallah mun sandi WA ning kapi nih. Karena oleh 2 hari kita dengan WA nak. Makanya gula nggak boleh eman kak diman. Ketapani kebeni alarang moloten tapi alarang kamungkaran isabe ke acara maulid. Paham iki? Makanya jak tertipu gula ben sampean. Enten NU ni keada kelakuan seabai kebai hadirin. Abai kebai NU bedaki tahlilan, abai kebai NU bedaki holan, abai kebai. Kula tanya. Mun molotan ben holan ego cak bid'ah. Kula tanya, sebit kelakuan napa? Tahlil, Fatihah. Mari Fatihah, Quran. Mari Quran, zikir. Mari zikir, pidato. Mari pidato, doa. Sebit asibun ka malema ni. Pola macam Fatihah bid'ah. Punten. Pola macam Quran bid'ah. Punten. Pola zikir bid'ah. Punten. Pola acara bid'ah. Kanjeng Nabi khutbah. Pola doa bid'ah. Punten. Kan molotan ni kesana tanggi kan? Tahlilan esena nih, ke pengajian hol esena nih kak. Sekarang masih bid alema nih kak. Yoji ya pandai papolong jibit aja. Oh, mun senikah berarti pada naben kacang halal, cambe halal, lontong halal, bengpote halal. Kocek pada tisit tungho ko maharam. Ijak ngakan rojek. Kan senik berarti perempuan nih kak. Mau coba deh, benih bid, abang ngajen benih bid, Quran benih bid, pada bedaki acara abang ngajen, holan bid, berarti kan muntung hitung ho mahalal, keng mun epa bolong ho mahal, kan senik keberarti tinggi. Beli na boleh, NU punten hadirin, tak baik kebaik, NU kali itu setuju beda serah, sekalipun beda kelakuan di NU, seekalako, kak dinto tade zaman Gusti Kanjeng Nabi, Al Imam Nawawi, bisarhi Muslim, adabu. Wal bid'atu bid'atani, bid'ah beda 2, tak saja saya tak ikhlas lakukan kanjeng Nabi kak dintoh masuk neraka. Saya ikhlas saya tak ikhlas lakukan kanjeng Nabi ini kebeda saya tetiaki masuk surga. Banyak je pun ulama Quran ibu kuaki bi kanjeng Nabi tak ikhlas Sayyidina Umar mapolong berjamaah salat tarawih kak dintoh tak ikhlas lakukan kanjeng Nabi secara besar-besaran. Sayyidina Utsman adan duk kali nang hari Jumat tak ikhlas bi kanjeng Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman jamin kebi Gusti Kanjeng Nabi artena Sayyidina Abu Bakar magela abai kebai sebai kebayan kak dinto tade zaman Kanjeng Nabi pun tak masuk neraka tapi pakun masuk surga. Sehingga kelakuan saya tak kelakuan Kanjeng Nabi tak saja kak dinto atetiaki neraka tapi bisa pakun atetiaki masuk surga Allah. Mantir kau leban ajunan selamat dah. Amin. Amin Allahumma. Pasir sandi lemak kelakuan tak kena syafaatin. Sepertama, senomor 2 enteng dak kabajam. Senomor 3 anak ko perkara anyar dalam agama hadirin. Senomor 4 imamun zalim, iman sedolim, pemimpin setengkih. Kak dinto tak kena syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 5 pasera man kadzdzaba bis syafaat. Orang se ale kaki dak ka syafaat, orang selok percaya ka syafaat. Kanjeng Nabi adabu man kadzdzaba bis syafaat falaisa lahu 'alaiha nasib. Orang serok percaya ka berina pertolongan Kanjeng Nabi, maka bi Kanjeng Nabi tak kira tolongin di akhirat. Manter kau leban ajunan tak termasuk selemak golongan. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, sagak dintoh sibi saya berdepak. Yang uncang boleh, Bu. Wai betul-betul kesedia. Saya pemuli ya gula. Ayo wala beda janda nganggur di naon. Ya cagla kapi mor-mor dulek korupi. Menomor seket sapora. Tak edi liak ke. Sana usam dia kerja saya berdepak bergelak semoga ada manfaat. Semoga bisa saya malaki. Ben kelaban acara mangkin semoga kau leban ajunan tetik orang sesejan ngastet tidak kai ibadah salat. Aja gede kapajeng 5 bektoh sehingga kau leban ajunan ibadah tetik orang seselamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Sapora takut beda bahasa yang menyinggung sampean sapora aki. Nagar sengaja singgung bi gula begela. Mentar tetilan-tilan ke sayang. Mana bi beda bener asli fadl dari Allah. Mana bi beda salah asli umbar dari keendengan ben kepuduan pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi.
buah durian, buah kedong dong. Cukup sekian dong. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.